Stavropolda köp Карачайлы жашайды, ишлейді, окуйду. Ала bir жерге жиылып, дин, тил, адеп, намыс унутулмасын деген нүзір була. Ставрополь край жамағат алан атлы бірлеш курагандыла. Бірлеште керті улу іш бажарылады. Карачайлы малқарыла жиылып, бір-бірлері була танышқаннан sonra да миллетлеріне жарарға жораланған ішлені етеділі. Бүгін біз студияға Ставрополь крайда алан бірлешіні тамадасы Көчаланы Казбектің жашы Исмаил бұла, стратегия бөліміні тамадасы Батчаланы Мұхтарны жашы Рустанбекні чақырғанбыз. Исмаил Рустанбек, бек көп ішіні бажарасыз, мен көріп тұраманы, күн сайын демесем де, иық сайын бірер мероприятие етіп барасыз. Бек көп адамға үлгіді ол, шақарлаға да үлгіді, бұлай сілкіндірге керегет қалғаларында сізінше ішлерче, аны чуда сау бол дейбіз. Көп болмайын сөз үшін Карачай өзінде, Эльбрусский поселокта көгет терекле салған, сен Аллаха шүкір алайдан өткен адам, көгетін албашап, сіздің десіне жүріп болыр. Бүгінлікте не бұлай көрешесіз? Сау болуыз, сыйла болуыз. Аллах бардың да қуандырсын. Біз не сіз айтқыла жұмышымыз көпті, көпті тәті. Біз бұл жұмышты алайда көп болмайды жұмыш. Қалда бір етіп тұрсаң да, етіп тұруча көп зат барды. Біз еткенде сөз үшін шахарда, біз тұрған шахарда бұлай администрация кес білмей қалған зат шықла болуыла. Бір жерде мұсар жиылады, бір жерде бір лавачка сынады, бір жерде бір зат болады. Bir направление biz Allah açıklarında tüzete barabız. Lay Stavroполь şaharda Карачай малқар millet bardı, mabula zatlar jaraydı, kelgen jer igire getedi, qaydam xarzatını tabragat etip milletine bir sigin çıkarayıq dep. Söz üçün studentleri zatta yaş tölüge, bay prepodavatilde kimse milletin dese Карачайлы малқарlı dese arada bay külleri gibi oluşa dep. Allah zatlarda körüşeyiz. Ben köp olmayı bir subotnik etken biz kesibizce yığılıp administrasiyası başız kesibizce. Allah zat ete, biz söz üçün bir ağa bilgen toylarımızda bardıra, biz toyunda qalay ete biz adetini bilip, toyunu joruklarını aytip, söz üçün axır toyumuzga domay xacı kelgen edi, abezekini üstüne xapar etxan edi. Hem jaş tölüge talay zat aytdı, ala es bölürçe Allah zat ete biz. Kesini jurtundan bir kesek dışına çıqqallay. Jaş adamla bulay adetibizne, deyibizne tas etip koymayıq deyip, bulay köp küreşelli. Size artık da bek köp küreşesiz. Bek sağ bol andan kelgen, ol okuğansa bile beri kelsele, adetine adetini bizge üretelli. Söz için. Aytallar bunu körüp durabızala, neyini de ürenip kelgelleri. Eterge küreşe biz bolumuzga görebildiğimizge göre biz bilmegenne tamadala sorup Allah aytkan çala üretip. Bugünkün jaş tölünü içinde kuru jaş tölübada kalmay ulugayğalanı içinde de adetini, tarihini, namasını bilgenliği azdan az bolup baradılar. Sözcü satta aytkanımız toynu mağanası da oldu. Sabile kelip tüzüne tepserge burun zamandaça tüzüne tepsey biliçe har zatını, har atlamını mağanasın bilge üretebіз, ulluğa gitcege, tüzüne jürürge, ulluğa barsa kaysız canında jürürge, anı dışında keslerin tüz tutarga. Enta da bir aytırım, bugün künde mamsatta aytxanыбызча boğan zat unutulup barğanlı sebebinden boğan adetini ol asnamoyladan başlap sifravoy formatga köçürürge dep turabız. Anı mağanası üdeglengen adet. Niyetilgeni, qalay etilgeni izlegen adam üdeglene teblesele, kuvanç eti teblesele, bu qalay edol qalay ette bana buna sormay, internette bit etsele, alamat kaçıstvada bulay aryu anlatıp, bulay qısqası anlatıp, boğan adeti bizim de tabarça allay sifravoy formatga boğanını köçürgezleybiz. Kuru adet bakalmay tarihimizin üstünden, onlu adamlarımızın üstünden, milletke jarağan adamların üstünden, tarihini barında etergelep turabız Allah aytsa. Bek sağ bolğuz jaşla kelgenigizge de ama bu kerekli jumuşnu bajarganыңызга da kesibizini milletin atından da aytamany. Sonra milletten maqtaw bolmasa Allah'tan kelsin sizge maqtaw. Allah sağlık, esenlik bersin. Bundan arda ulu jetişimle tejeymi? Enta bir kere çakırmaz biz Allah aytsa köp kere kelip bu studiyada etkenigizin üstünden haber aytırsız dep.
Biz de siz şakırga hamın bir zatla aytıp bir jayıngı zat aba kelip kuvandırıp kapar aytıp aytıp Allah nasip versin. Allah aytsa, ente da köp kere tüber bizde bir şanama bu studiyada. Hürmetli cemaat, manugla ertten aşkı bolsun degen beri bizni boşayız. Allah har evge, üdeyge tınçlık, rahatlık, melhum yaşaw keltirsin. Biz aytırça kögüstürçe kuvanç kaparlarız köp